Ku onhiwe swinene xitichi lexi xa xitimela xi onhiwe hi nkarhi wa ku sungula ka ku yimisiwa ka migingiriko ya tiko hi Nyenyankulu 2020 laha a ku pfumeleriwa ntsena maphorisa na masocha ku jikajika. Namuntlha phurasa yi lava mabillioni yo tala ya tirhandi ku lunghisa laha ni swiporo swin'wana swa laha tikweni. Patu leri hlanganisaka Soweto na Roodepoort ri xinyama ni vusiku. Hambi ku ri switichi swa bazi ni swikoto swa le magondzweni a swi ponanga hi nkarhi wo kombisa ku vilela ka mayelana ni vukorhokeri. Patu ra migingiriko ra Main Reef leri hlanganisaka Roodepoort na Krugersdorp ri hundzuke ndhawu yo lahla malakatsa tanihi leswi ri yaka ri khuma leswi tikisela vachayeri va mimovha. Kambe Holobye maphorisa Bheki Cele u ri leswi a swi vuli leswaku tiko a ri na nawu. To say is lawlessness, I think, is a bit of exaggeration. We have a problem of crime here. Useketela mhaka ya leswaku swa sweswi Afrika Dzonga a ri nge fani na Brazil na Mexico. We don't have Brazilian issues, Mexican issues, where criminals, they wake up the next morning and say, we're running this prison. They literally run the prison, and Waters and the ministers like Lamula, they can't go to that prison. There is no place here where we can't go. So I think it's an exaggeration to say we have become is a lawlessness country. Cele loko a humesa tinhlayo ute ka yo maphorisa va dlayiwe n'hweti ni n'hweti eka kotara yo hetelela ya 2021.